Thutha wa gukunyirwo ni muingi ati kuri njohi irarugo thiini wa kihingo giki kiea-ini kiria kiirigitwo na ruthingo rwa mahiga, abithaa a borithi mekinyia kuo na gukora mitungi 60 ya njohi muthemba wa kangara. Itura-ini riri ria Pangani, Nakuru, kurerikana mwene biacara ino akoretwo akihitanwo nake ni borithi no ndaigana gutiganiria urugi na wendia wa njohi ngananie ona thengia ya gukorwo akinyitio igoti-ini. Yeye ni notorious ako kotini, lakini tumeambiwa kuna pombe hapa ametengeneza, ndio tukakuja hapa. Is a notorious brewer. Kwa hivyo sisi hatutachoka, tutakabiliana na yeye. Bado tutamtafuta, tutampeleka kotini. Njohi ino irikanite gukorwo ikiananga miturire ya mbeu njithi na njira nene. Vijana wengi hapa wameharibika kwa sababu ya pombe. Hawana mbele wala nyuma. Lakini kwa hivyo sisi kama serikali hatutachoka, tutaendelea kumwaga pombe na kuharibu, na mwenye atapatikana tutachukulia hatua kali. O magithii na mbere na birigiceni ino, andu eri ni maikirio ngono metereire kurokio igoti-ini muthenya wa Jumatatu. Ngiribotera Inooro TV, Getwo Karo Kenyugo Mwaura.